Kahnyot Rep Youth Council hene kesngi kesyiterik nailar arjar arpuar kelepen pau bekejengnya kren berusembut Menteri Rangba kejelau ba Presdun Densong halor ki smart meter kampat syai setia kamtam hakabede berkedor jongki. Habakren bekilat pathai kubor u General Secretary Keseng ba Roy Kupar Sindram ulaong ban nakaliang usembut Menteri Rangba ula penbej banya kenduk biang sejisin la syai kesngi banya kren halor ketika pang kenang banya syai lang. Nagajingla ko jongi kung mangilit panpaw gitu di sengi kibaladap kolong ba iba isa prostun hapo assembly ong bakador yung smart meter u single phase kadai lahajar yung spa sangko yang tahu 3 phase kadai san hajar sis pa arpo bila dangi puli kay lui pa laah hakador ko bolong aspa like pa at growth kat kum ka jongi kolong ba ladak hiken ya kador ko ba i sa prostun ikred lani ong kami habal kata kay lui ko laah di nilai iri ka statement ka jong i ka bay kablami menin kawi na kikot kubor saya kiwi kot kubor iong ba ladakhin kelum ya kijinglot jingsep jong single phase smart meter kadai san hajar transfer from kandai tingka nang ta 3 phase smart meter ka jinglot jingsep kadai khatwe hajar aspa saupo tingka kumta iong ladangi pet ikikot katkum ka jinglap ka jong i ka long ba kakum ke LOA kakum ke DPR yang badon kam silak nyupar hajar teli ki single phase smart meter bat kumba ar hajar teli ki ar hajar teli ki 3 phase smart meter tela dagi calculate ya kador ke ba isa prestun ai gomut basan hajar praspa propondai into yo silak nyupar hajar teli ki single phase smart meter kumjuru nam tau 3 phase smart meter ngila bakador jong kata kontrak kamdei bantam ya ka sespa khatwe kror kan abang iken jingken naka juba ko bamai ai menin lembagi kubor ki balami de lor kata kanong rem ya ka bangilawan bani kendu ngata kasngi bani kendu ya i banwan ra senen ru ya kikot kisla namang iyo iba isa iba prestun ha kakot kubor yong ba ka jingken jo ba HYC kalong ba bakla tingi kwa banwan ra ya kikot kislay kabangila sayro akhmat jong i mata singi ngilapan iya ki DPR ki bangiyo ngilapan iya ka BOQ ngilapan iya ka detail NIT ka baka MEPDCL ka khot ngilapan iya ka board of directors meeting ka baka MEPDCL ka hapor baki approve ban ay ka nika kontrak ngilapan iya ki price item ya ki lani kita ka price break up ka baw superintendent engineer jong ka MEPDCL ulasna por ba khot ya ni kontrak ngila pakidon sibun ki bamsha bahadin mangila kali ngila pertho ni se prestun ila ya thu yang ka ju ka dor ka ba ila keren ya fi menin mencisi kamut san hajar praspak propanda bat khatwe hajar aspa lai ko dingka ya bangi ongi itongin kenjing ken pat kami na kungi kata ka aspa lai ko arkro habor bangi kali kata isai prestun ila puli ki jingtho ki bala pun kre daki officer jong ka MEPDCL bat habang ila keli ibat ki kita ki ada komponen ki ba pelong ba kontrak an koi aspa lai ko arkrun mairu hadir bila puli dakaba daka jingya su thu jengmut ila ong ba imla ban batai ya kumba kalong manta nama ki yakini ki kot kisla lasna daki officer jong ka MEPDCL bat hang tu ila phone ni director jong ka distribution MEPDCL hakaba ila ong ba dai banyak kendu yang ila syai kesni apor lai beji ya kaba in ajing pensyai ya kita gidor lan kita gi komponen ba balai kan kontrak kapoi hadu aspa lai ko arkrut nama ka kum gajing ken ka jongi kadai berpoi tang sispa halwe du sispa arkrut ti ngilabu jingkeli sibun ki bangi ngilam katkum gajing tho ba baisa ibn yengi yang palapan kret di kita officer bat ya ka DPR bertikot kislak bangi ngidan ngilap bakadan ka repetition pamut ka kadar kawai ka komponen ka batho operation and maintenance ya kini ki smart meter haka DPR kitho ba operation and maintenance ya ki smart meter ba ki MI ki wiki kadai tang ar crore kat ba haka tang jingken ka ba isa prestun ipen yangi ka poy hadu shis ba crore tam ti kita ki bom syai hadin nakali yang jong i yong banyo jing syai kam bahaya ka ninga kam yong ba baha ban kendu ya u director jong ka distribution MEPDCL haka ba milai ikut bala syai ka singi nginyo ka ni kendu i bat ngin sapan jing syai ka ba kam syai shu ba bale ka dor jong ni kontrak ka poy kong ni andre nakali yang seng im so nginang don ka jing bom hun ya kani ka jing bom syai ka jong ni de halor ka tanong rem bangi kwa ban lap ya ka tanrai ba bale ka dor jong uni smart meter poin dan kontrak ka poy hadu aspa lai ko arkrur ka bangilap ru kalong ba hakata ka DPR
lah thok ru balik ki pau hajar kali ki transformer unti thamai na ka benta je kini ki smart meter tinggi ka jengkali ka bang ni pa mati kolong bai itu ki transformer ki beladon pot mentau le kumno pi kata kali ka kawin ni ki da ko kolong ni ka project ban ki ka do le si wala kata ru mang oi pi kam pat syat kini ka jengya keren ka jongi tidak ka jengya setu jomot nilai ban bet ban kendu yo director ban ki officer jong BPDCL ban yo jing sha shu bo blai ka do jong ni ka smart meter ka poi ka ni kata kali ka jengya kendu ka jongi ban kong ba i ba presto